tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana. Ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize, twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si kera, umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera. Turabasuhuje kandi tubashimiye ko murimo kutwumva. Nk'uko mubyumvise mu kirango kandi mukaba mubimenyereye, uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro Ejo si kera. Ni ikiganiro gitegurwa n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo. Muri iki kiganiro tuvuga ku ngingo zitandukanye zirimo ubuzima bw'imyororokere, imyitwarire ikwiye ku rubyiruko, imibanire y'abagize umuryango, imikurire y'abana bato, kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, inda ziterwa abangavu, kwihangira imirimo n'ibindi. Mu kiganiro cyacu giheruka twaganiriye kuri bimwe mu bikwiye kwitwararikwa n'ababyeyi mu kazi ko kurera, kuva umwana avutse kugera atangiye gukura, aho aba ashobora gutangira kwigishwa imwe mu myitwarire. Twaganiriye ku buryo bwo gukurikirana uruhinja rukivuka mu birebana n'ubuzima, nko kurusuzumisha kwa muganga no ku bajyanama b'ubuzima. Twavuze ku isuku ikwiye umwana akivuka, haba ku mubiri, mu byo agaburirwa, mu byo yambikwa no mu byo aryamishwamo. Muribuka kandi tuvuga ku buryo bwiza bwo konsa umwana w'uruhinja ndetse n'ibyitwararikwa mu gihe atangiye guhabwa imfashabere, aho ni mu gihe agejeje mu mezi 6. Muribuka ko twasoreje ku ngingo irebana n'uburyo umwana umaze gukura ushobora kwigenza no gukina aba akwiye kurindwa, kubera ko mu myaka ihera kuri 2 kuzamura umwana aba ashaka kuvumbura ibintu byinshi. Ibi bikamutera ubukubaganyi bushobora no kumutera impanuka. Mu kiganiro cyacu cya none n'ubundi turakomeza tuvuge kuri iyi ngingo irebana no kurera. Kurera birahenze kandi bikwiye kwitwararikwa, ariyo mpamvu tugiye gukomeza kuvuga ku bikwiye kwitwararikwa mu kurera. Ese ababyeyi bakwiye gufasha bate abana babo mu gukina? Ni ngombwa ko abana bagurirwa ibikinisho byakorewe mu nganda? Murumva uburyo ari ingenzi ko ababyeyi bafata umwanya rimwe na rimwe bagakina n'abana. Mu ishuri ababyeyi bakwiye gufasha abana bate? Mu kanya gato turaramburiza ingingo. Nitwa Ismael Mwanafunzi, bahaye ikaze. Gukura ni kimwe mu birango bya buri kinyabuzima. Ni imihindagurikire kamere y'ibigize ubuzima bwa buri kinyabuzima, kiva mu buto kijya mu bukuru. Ku bantu ni ngombwa cyane ko iyo mikurire igenzurwa kugira ngo umuntu ave mu buto adakujije igihagararo gusa, ahubwo akaba afite n'ubuzima bwiza ndetse n'ubwenge. Niyo mpamvu buri mubyeyi akwiye kugira ubumenyi ku kuboneza imikurire y'umwana. Mu kuboneza imikurire y'abana bato, ababyeyi bakwiye gushyigikira inyigisho zagenewe abana bato, cyane cyane mu rugo, harimo gusoma, gukina imikino n'abana babo ndetse n'ibindi. Abagabo nabo bafite uruhare rukomeye muri gahunda mbonezamikurire y'abana bato kuva umwana agisamwa kugera ku myaka 6 ndetse no gukomeza. Aha twavuga nko guherekeza umubyeyi kwa muganga igihe agiye kwipimisha cyangwa se gufata inkingo, gufasha mu gutegura indyo yuzuye ku mubyeyi utwite, gutegura ibikoresho nkenerwa igihe umuryango witegura ivuka ry'umwana ndetse n'ibindi. Abana bakeneye kwegerezwa serivisi zibaha amahirwe yo kumenyana ndetse no guhura n'abo bangana. Hagati y'imyaka 3 y'amavuko ndetse n'imyaka 5, abana baba barimo kwagura imyitwarire yo kubana n'abandi, ubushobozi mu marangamutima, ubushobozi bwo gukemura ibibazo bimwe na bimwe ndetse n'ubushobozi bwo kujijuka by'ibanze. Abana bakeneye kwegerezwa amahirwe y'inyigisho z'abakiri bato kandi ziteguwe neza, kubera ko bibafasha mu kuvumbura ndetse no kwaguka mu bwenge. Kurengera umwana ni ugukumira ndetse no kwitabira gahunda zo kurwanya ihohoterwa ry'umwana. Ihohoterwa ry'umwana nko gushorwa mu mirimo ivunanye kandi ibyara inyungu, icuruzwa ry'abana n'imigenzo gakondo ishobora kwangiza ubuzima bw'umwana n'ibindi.
hari abantu bakuru bashobora no kubamo ababyeyi bashobora guhohotera abana rimwe na rimwe batazi ko barimo no kubahohotera. Dore bumwe mu buryo abana bahohoterwa: hari nko guhabwa ibihano bibabaza umubiri cyangwa se ibibabaza umutima, ihohotera rishingiye ku gitsina, ihohotera rishingiye ku marangamutima n'ibindi. Ibi byose ni ibikorwa umwana ashobora gukorerwa n'ababyeyi, abavandimwe, abaturanyi, abarezi, kandi ibi byose bishobora kubera mu ngo cyangwa se ku mashuri. Mu guhana umwana, ababyeyi n'abantu bakuru bakwiye kumenya ko hari ibihano bidakwiye guhabwa umwana nk'ibibabaza umubiri. Ibi ni nko gukubita ukoresheje inkoni, urushyi, ikofe, gupfukamisha umwana, kwima umwana ibiryo n'ibindi. Hari kandi ibihano bishegesha imbamutima nko guserereza, kumwaza umwana, kumutera ubwoba, kumutuka, ibihano bitera ibikomere ku mubiri, inkovu, imvune, kwicwa n'inzara, kuba inzererezi, kwiyahura n'ibindi. Uburezi bw'ibanze ku mwana bugizwe n'ibikorwa byo gukangura ubwonko ndetse no guteza imbere ururimi ku bana bafite amezi 7 kugeza ku myaka 3. Ni ibikorwa birimo nko kumusomera inkuru zo mu gitabo mu buryo bworoheje no kuvuga ku mafoto, kumuvugisha ugategereza agasubiza, kuvuga imivugo ndetse no kumuririmbira, gushishikariza umwana gukinisha ibikinisho bitanga amajwi, gukorera umwana ibikinisho mu ishusho y'umuntu, kwifashisha amajwi y'inyamaswa igihe urimo kumusomera agakuru, kumwigisha bimwe mu bice bigize umubiri w'umuntu n'amazina yabyo, kuvuga ibyo urimo gukora igihe ugaburira, woza cyangwa se wambika umwana bimutoza kumva amajwi ndetse n'injyana y'amajwi. Mu kurera umwana, ibikinisho bimufitiye akamaro kanini cyane. Gusa ni ngombwa guhitamo ibikinisho bitanga umutekano ku mwana ndetse biberanye cyangwa se bijyanye n'igihe umwana agezemo. Niba igikinisho runaka ubona gishimisha umwana, ni ngombwa kandi ni na byiza kukimushakira kubera ko bimufasha mu mikurire. Mu gukina, umwana agenda ateza imbere imyanya imwe n'imwe y'umubiri we nko kumvisha amatwi, kuvuga, kumvisha umubiri. Bimufasha kandi gushyira hamwe imbaraga kugira ngo azikoreshe ikintu runaka cy'ingirakamaro, ndetse binamufasha gutekereza bijyanye n'ubushobozi bwe. Ababyeyi bamwe ntabwo bashobora kubona ubushobozi bwo kugurira abana babo ibikinisho byakorewe mu nganda, nyamara hari uburyo umubyeyi ashobora gukorera umwana igikinisho mu bintu biboneka hafi. Ushobora kumukorera ibikinisho nk'imodoka, haba mu biti cyangwa se mu bikoresho byashaje nk'amacupa cyangwa se mu bikarito. Ushobora kumubangira umupira ukoresheje ibirere. Niba ari umwana w'umukobwa, ushobora kumukorera ibipupe bikozwe mu myenda n'ibindi. Umwana kandi akwiye guhabwa rugari kugira ngo abashe kwisanisha n'ibimukikije, nko kuvumbura no gukorakora ibimuri hafi, ndetse umubyeyi cyangwa se umurezi aba akwiye gufata umwanya agakina n'umwana, kubera ko byongera ubusabane hagati y'umwana n'umubyeyi, bityo umwana agakurana icyizere ku mubyeyi we kandi akumva ko akunzwe. Guha umwana imikino imusaba kuvuga igikurikiyeho nabyo bimufungura ibitekerezo. Kumubaza utubazo ashobora gusubirisha ijambo rimwe, kumuha amabwiriza yoroshye ukamusaba kuyubahiriza ndetse n'ibindi. Ibirebana no guha umwana uburere, ahanini bishingiye ku kumutoza gutandukanya icyiza n'ikibi kandi ukamwereka ko icyiza ari cyo akwiye gukora. Ibi ushobora kubikora umushima ku byiza yakoze aho kwibanda ku makosa yakoze, ukabikorana ubugwaneza kandi ukomeje. Nubwo ibi byose bimeze gutya ariko, ishami rya LONI rishinzwe abana rivuga ko mu Rwanda umubyeyi umwe kuri 5 ari we witabira ibikorwa byo gushyigikira inyigisho zagenewe abana bato cyane mu rugo, harimo gusoma, gukina imikino n'abana babo, kandi abagabo ntabwo bakunze gufasha mu kwigisha cyangwa kwita ku mikurire y'abana bakiri bato mu rugo. Kurera umwana neza wita ku buzima bwe, uburere ndetse n'ubumenyi bye bituma akura neza yifitiye icyizere, bityo agashobora kwigirira akamaro, akakagirira umuryango we ndetse n'igihugu cye. Iyo ibi bidakozwe, bishobora gukurura ingaruka nyinshi zirimo n'ibibazo byo mu mutwe. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzaganira ku buzima bwo mu mutwe n'uko bwabungwabungwa, atari ku bana gusa ahubwo no ku bantu bakuru. Ntimuzacikwe. Ikiganiro cya none naha tugisoreje tubashimira ko mwabanye natwe. Ni ikiganiro Ejo si Kera, ikiganiro cy'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo. Iki kiganiro mushobora no kugikurikira ku rubuga rwa YouTube kuri chaîne ya Imbuto Foundation. Tubashimiye ko mudasiba kudukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Naho ubutaha.
tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugira uruhare rwo kuganiriza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana, ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro ejo si kera umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera.